gelak boleh gini nggak boleh. Iki ke panjenengan minta sombongan ya pun apa yang guna bujuk minta sombongan. Kamu gini tukang ngebai rokok nih dari anu nih kayak bentai sombongan panjenengan abang guna bujuk tadi dana itu cuat tujuh. Jadi gulai kebai ki kesab dulu biore. Pernah sekalian ring nempan apa milih sehat panjenengan apa derem riberi minta sombongan panjenengan masuk rumah sakit tak bisa keluar tidak dana nih can guna raja minta ke rumah dan tahu sah apa boy kisah dari ya candu ya Allah ya mengereng terlalu belanja nih baik salahnya bi proposal kan ya bila nasi kejapu aku boy di menemu setempel jadi menemu setempel coba bener tanda tangan aku lihat ya Allah ini jangan gue kayak pengarah aku lah sepuluh tahun ini wakilnya kayak gibah nih ingin banget ngocah dia kata sapor gentos lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla amin wa ba'du. Syabtina amul ja'aki para pengasuh pondok pesantren, para ibu nyai, para pimpinan muslimat Ancap Kecamatan Palengaan, sedaja pengurus, sedaja anggota muslimat, juga nan sebetan kaulah hormati Bapak Fauzi beserta segenap keluarga besar. Saya mangken membeda dua acara, setong acara rutin muslimat. Nomor 2 ras ngiras nyelamati mantan ben esena oleh mantan. Saya moga tetia cutu baris dunia akhirat ben le olena malar muka tetia le oleh sesae oleh teman-tamanan malar muka tersubur tertetia foto salihah. Alhamdulillah beten kaula pengajian semangken cukup sangat berbahagia atas sambutan seki buru si ampon ide buakin sareng ketua muslimat mengajak untuk kita tetap akur, mengajak kita untuk tetap bersatu apapun yang terjadi walaupun pilihan kita berbeda. Anapa panika para rabu mak perlu ipakuat karena beda telok penyakit mangken sejaipun dan gula ampon mulai kronis jok saking penyakit kak dinto penyakit fisik stadium 4 mate pak kun garingan tos betobon napa penyakit dan ikabuk gula tak nyeput tetung 2 gula langsung telok polan nomor 2 berkerawat. Tetapi pada telok penyakit di era milenial sewal awal agak dinto sami berhuruf berawal huruf M ini muslim M setong penyakit di era milenial makin ni kamu tinggal gula tak bahasa mantan saya laisen ni kan ya bagi bahasa nyaran boleh tak ada lambat itu tegal gula bahasa masalah kekinian teki setong M yang pertama manusia makin kelompok makin panika seringkali merasa lebih baik
Jadi mon orang merasa lebih baik daripada orang lain, mon kelompok merasa lebih baik daripada kelompok lain. Tanpa kita sadari, penyakit ini sebenarnya yang dulu sempat merusak kelompok Arab. Ta'assubiyah, fanatisme, fanatik teki gelu. Dan kula penajunan minabi ikir beker ibu nyai Kak Dinto Satyojo kebadaan Kak Dinto sami sarang roda pedati Kak Dinto minabi ikir beker abeli kada boleh kebadaannya abeli kada boleh. Contoh dimin Kak Dinto compok si paling genteng teki tongok mon rumah-rumah lambak akatian ini Cirebon apa gak bisa pada rumah milik negara tengki ini kan rumah lambok, rumah konak, kan seken kita engki. Dak budi au bawa, pandak. Pandak. Tahun betong bola belum bola ni pandak. Ini kemangkena beli boleh pak? Teki pak. Kan mangkana yang dalam Al-Quran odi gak dinto disebut la'ibun walahun. In mainan, ya jangan mainan. Oh tersengkam. Jangan gibahir, awallah. Kina buntan. Dimin orang ni kasi anggap gagak mun alim, dimin. Maaf. Ki masa Rasulullah kababa sampai masa sahabat tabi'in kak dinto mun kun alim kurang sepak kutu sakte. Jadi ada apa? Ya jak ringki peperangan. Mangkan orang lembak panikat make bini kiai na tu sakte. Masa Singosari, masa Majapahit, Mataram sakte, mendak sakte. Tak gegek, ngeber biasa. Mailang biasa. Mungkin ni kan ngeber tak tahu se corona. San mailang kita tahu sih mapadeng nggak boleh. Masuk era berikutnya sakti ini hilang ampun. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Terus ke Mekah, jauh manggil 10 jam dapat lebat pesawat. Pun lembak, kutu sakti. Engki dimin nggak itu teroninga. Kak Dima kabar, kak disedek kak Dima apa kabar? Dimin kak Dinto, kotu andi, ning epekeran dengan angan kak Dinto andi ketajaman spiritual. Tuti nggak nikah kadang buat. Semangat apa? Cek lebih di kantong, lebih di HP le temu kapi. Malah kadang di anu kita ada pak le tahu kada. Kadang kita tiada di Mekah, kadia keren segeger dimin. Orang si haji tahu nih, betul dia tahu kada. Ada was sakte, ada was. Tetiring sakte tak mati wan. Napa si gogo ring petro. Kejok ring das cerdas keluar. Makin lengan tang leso ke cerdas pun. Ring petro lah banyak nipu orang sabar. Lengan tang abali pun. Napa? Buktinya apa makin? Abalia ke perjalanan spiritual boleh. Majelis dikir mulai. Tombo boleh majelis dikir solawat majelis dikir anu sampai badan yang Jakarta kak dito bada setong ustad dari Madura makin andi pesantren raja yang daerah Bandung bina bita gelero nikah kun gara-gara apa andi kolom solat tasbih di jam iya solat tasbih kok jauh punya gagal sampai andi pesantren raja. Masya Allah Rabbi kak dito berharabu jadi mulailah sobon ke benter terus begitu. Dimin jahiliyah baji iwang buang paten dak budi hutan bas mangken mulai boleh wan akar celakar baji kerja punya saya paten bendem gidi odi jahiliyah boleh. Dimin ta'asubiyah kelompok kami terbaik kelompok yang lain salah kullu hizbim bima ladayyib farihun. Setiap kelompok merasa bangga terhadap kelompoknya sendiri. Dak budi bencar di apa? Bersatu ataretan. Mungkin ngantang boleh wah. Betul?
Kami membawa bendera ini, yang selain salah, hanya kelompok kami begitu. Ini siapa sebenarnya yang menentukan seperti ini? Ya satu yang jelas memang sudah kodrat manusia memang sudah begitu. Satu. Yang nomor dua, makailah kodrat manusia pada ben orang andik penyakit. Ya jauh lebih biasa takdir ya. Ya baca pas tambahin tambah. Yang gimana bener? Pas umpama wae capok koro ika dintok dola bucok sapa orana aja dia tampuan amba kasokan Allah ya tolo si ketok ni ekin apa bentan potong engkau rekeker ya takdir jadi engkau beras takdir bilu sehingga Nabi Adam epatoron dari swarga ulama ada bu rahmat duca epatoron rahmat mak beni musibah bejak saking tak toron manusia kak dinto tidak akan pernah ada perjuangan dan tidak akan pernah ada pengorbanan nyaman malol bede swarga dek perjuang nah dek pengorbanan nah epatoron ke bumi montro mulia boleh ke compon montro mulia boleh ke tempat asal tidak ada lain apa setong kotu berjuang dua kotu sabar am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin sadaqallahul azim. Apakah kalian sudah yakin akan masuk surga padahal Allah masih belum mengetahui di antara kalian mana di antara kalian yang berjuang dan mana di antara kalian yang sabar. Teti pun masuk surga pabenyak berjuang pabenyak sabar keng pada paen dua nih kan pada paen mi segento to regulatanya ke sampean kama angok selamat ben sabar ayo baca apa pondong Arya pelian mak beda orang ibu diri kama angok selamat ben sabar selamat sambian sabar boleh tak ringgi ipo bolong gini kenyi melenyi salah satu enggak maango sabar ben selamat nah, sepakat kan anapa mun selamat tak pati beda perjuangan keng mun sabar usah neket bener sehingga kanjeng Nabi pernah negur sahabat waktu nalastari asolat nikah hadis rawahu Ahmad fil musnad kak dito kanjeng Nabi negur sahabat beda sahabat capok musibah waktu enggak ditosongkan insyaallah kali itu sedekah tuan terang kakinya Allahumma inni as'aluka sabarah ya Allah abdi nanyo ona tambaan kasabaran itu tingun kanjeng Nabi sa'al tal bala sambian mun doa ngak kenika berarti minta tambahi musibah. Dadi mun orang ijabok musibah, pah minta doa, doa nyoona tambahan kesabaran. Berarti dia bener kanjeng Nabi berarti minta tambahan musibah. Sehingga kanjeng Nabi ada bu salil afiyah, cek minta tambahan kesabaran mun berpandangan ke sampean, minta selamat. Minta salah. Misalkan toh takok tak mampu. Ya mun Nabi nih jaring jat mampu berdarah-darah ning Taif sampai malaikat telah toron saya jaga gunung ngireng gunung kak dimah saya kesokan nih yon cepaki benap tidak kesilanya lah keajunan singantem keajunan sampai berdarah-darah kanjeng Nabi jaring jat neket kerujat jet hebat kanjeng Nabi bahda bu tikel polami semangken tak adorok polami putrana sa adorok mun baan paling bang ngocak pegemet jaring jat Nabi pani kaya majat ladak to mampu ngampu akinya mungkin jat ngampu aki Masya Allah astan dekat itu keluar airnya keluar air enggak nih gini wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba keluar air sini kena asar sini kak pola na sobong saya kebutuhan tadi mana butuh geng gini kata yang kui boleh dan coba bulan dia kata nih seligulih bini ngakan nginum memban ngangah
mandi ban lah tahu saya jeding ya sawar Allahu Akbar tapi enten ning sekalian mari Pak pon siap nak bigule doa ki kabeh terselamat dah terselamat kabeh iki jadi penyakit pertama nama merasa lebih baik penyakit nomor 2 nama nikah ini ngakin menuduh orang lain salah kabeh lepas orang salah modal tibin lepas bener modal badat ada kabeh setilanya tengah nih kabur congok nih medsos apa karidu dalam lesung abu sakit lesunya gue lemangken nih Facebook tak pati serius dan agak jauh gue anak apa kebodohan mangken kata nikah iki orang salah orang kelero aban tibi gun ben gara-gara apa tore roh nih tahu nih HP siapa nyaut deh benih HP bu benih gara-gara HP gara-gara apa nih kak bada setong penyakit sejak epon ulama tarim hadramaut cek saking penyakit ati kini gak sobung orang Madura nih kak kabi orang Indonesia kabi nih sila Islam bakal teti wali na Allah keng gara-gara bada penyakit ngaki nih kak burung teti wali pas teti wali murid kenapa ini kenapa nih kak laulal hasadu la saran nasu kulluhum awliya'ah laulal hasadu la saran nasu kulluhum awliya'ah cak saking orang ni katandi sifat dengki maka manusia ni bakal dadi ring wali Allah kapi dengki ni kan lain ban ere lain mon ere ni kan kun dak remege ja ere koma tak bisa pada bandoyo aro ere kun mon dengki enten kedua mon sedi andi guru pas kemalengan baru baku cak tompas ban mon situ harapan mon situ dayerwa Tepon ulama dengki ini gajan mon andeng endi sifat dengki innalillahi wa inna ilaihi raji'un penyakit ini sambil mati jan nih iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasana kama takulun naru al hataba jauhi sifat dengki karena dengki ini bakal matompes ke kabagusan kabina sami sarang ampoi bakal ngakan kajutono pabenyain kajutono na'udzubil kengun bada orang iga dengkiin tuli sujud syukur anapa jani baca jaban Allah jadi amin nih tahu mohon kadari aja amin nih bu tahu amin Arya akibat deh bu tahu amin nih ja beda kendang lagi magi amin bu tadi honoreng panawa ikat dengkiin nih kak jan jaja sedengki jan kayak tabu jangan lah langkah lagi mau saya kata jan jaja anak apa mak dengki kasetro pada benaba keng tak bisa bener apa bener Kior sambian je malas sambian mah ngocah. Keding sambian bodo malau dengki ke sambian mah ngocah. Terminta tolong ya. Iya, geng bolang kita apes. Lalu kok laku ya. Terminta. Tak bisa je, tak bisa. Kenapa? Kini kata kira tolong iban Allah bolan aban lajar met kada. Jadi mun aban tak jerman Allah senolongna. Napa boleh bah lebur maos hasbunallah wa ni'mal wakil. Kugang kubuk mun berpani ke baci orang kesanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Pajak mantap rohnya, pajak mantap roh. Malay bah elang si del gurun del roh dah elang. Hasbunallah. Astagfirullah.
Subhanallah wa ni'mal wakil. Tapi melaran gula sakur kayak tabuk gula. Tapi je tak keng lah coba deh. Samin mak baik kadang di depan ni kerja saking tak depan kan tak bakal. Bada ribarin gelak boleh ngidi ngapar boleh. Iki ke panjenengan minta sombongan ya pun apa nguna pujuk minta sombongan. Oh. Gampang gini. Tukang ngebai rokok ning dari anu nih kayak bentai sombongan panjenengan abang nguna pujuk tandi dan naik. Acuh atuh yorbe. Dadi gule kebai ki kesa belolo biore. Pernah sekalian ring nempan. Abo milih sehat panjenengan. Abo derem riberi minta sombongan panjenengan masuk rumah sakit tak bisa keluar tidak dana nih. Ya Allah. Can guna aja minta ke Ramadan. Tahu usah apa boy kisah katari ya can guna. Ya Allah. Siap magireng tora belenjo ning. Baik boy. Salahnya mi proposal jam ni. Ya bila anda saya kerja puak ke boy. Di mana mau setempel. Jadi mana mau setempel. Coba pada tanda tangan gula jangan. Ya Allah. Ilatin jangan gula. Keng pengarah gula subhanallah wa ni'mal wakilnya. Keng gi bod ni ngan bangen ngocah dia kata sapor. Gentos lagi pun. Ya jaring manusia bakun di sifat pakelnya. Montan di pakel sekali pas sabar mana luar beni sabar tunggu. Tok lah bang. Assalamualaikum. Salam. Cire luar. Maling. Bang ngiring. Ya toren. Harus tunggu runyi. Anak apa inggi? Keduaan sepeda. Ibingkeng dua. Apa jadi ya? Saya ditanyakin ban sebini. Mai beki mako parpan sabar. Enjan sebini nyaman mas nyaman. Maki gula pahi beki ban biang gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi make sabar bada kenang. Ki. Saya ngapa pak kan bada debu. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Ben kenangan bada sepantas eka debu. Ben debu bada kenang. Gula mulai gila 2 jam juga 7 kan kacang dulu pun. Tak betapa sakal. Mi bahaban tak hadis ada. Minum kopi kan kacang, ada waris sebada ban Pak Fauzi deur ge akan pakalore nase lobat. Gua tak betah hadis sekali. Apa? Beni keneng. Pakon sanang nyai kan to ocol pakai podok kok. Kayak mun bahlaku gula antar ka kanto ke barung kopi. Pada sayan saja engki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus bude burung kopi bangun jama teh patotok bari ke. Magi karen. Anak beni geneng nih. Bada santri bini mulai karo mana wala na tahu bahasa Arab. Sia. Mbon kocak pelapa. Nolong kita nolong ni. Pangocah jam seanan. Kaifa haluk? Sia. Ngalto magi kocak kerwa. Elang haluk kejir. Mundak mencol dah ini aja. Jambon ngajak pelapa haluk haluk. Ada beni geneng. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Beda geneng nama dia betul. Lagi? Oh, maka reka awal jual pun tak sesuai ban saya jual baju aja.
Jemo melempo. Tore deer. Orang enggak koros. Orang mah ngocak inom tibe. Apa? Napa boleh beda saya kocak metodologi beda carana awal jual beda carana apidato beda carana usawai sesuai yaki. Wah belum bungan beda jagang jamunya mana Pak Jaya. Pak Jaya hari mah gede ring meleh. Manono. Saya boleh. Ji gula tuh mak lari. Itu ngode orang sekali. Pelgabe. Saya boleh. Tan gula mak lari sedih tan. Gula ngojak ni bini. Mak lari sedih. Coba masuk ke saya. Bah, dah meleh. Aba congom bian ulat tiga saya. Tadi congom, dah orang sekali. Tetapi orang mulai menarik. Saya boleh. Ada badan pidato. Pidato mun orang korlangan tang kikir pak. Lepai kikir nure. Bagula pidato ning Yokoman kan boleh sekolah pidato ning Yokoman ning Narabidana ning LP gue lebah ngojak sama nega. Anda semua itu sudah tidak punya harapan untuk masuk surga. Pah ngocak sih babaro. Torot jejak bakal warisan misan kebereng sekali. Bucok ya koman jadi mana? Apa? Jarang ada jadi ya kiri. Orang nih kayak ngawi dato nih manoman orang dari masih norok. Kas semua bah manolo bantai norok. Untuk bah kasih jengkal bah ngocak guru. San misan. Marah mana san misan bah ngocak apa? Bot, coba tanpa ngarah orang teroi pas sadar, bah sadaran jadi. Tangginya penyakit senomor telok keng nika gula abri na penyakit telok pas penyakit bak tambah kemarin nang jadi seoleh setengah jam lagi setengah 11 ki buruk makin kalau 11 pak penyakit senomor telok memvonis orang tidak masuk surga banyak mungkin NU Nahdlatul Ulama polan tahlil polan beda salawatan salah kullu bid'atin dolalah kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah ban saben si anyar teh lakoni Kanjeng Nabi ajri bid'ah ban saben bid'ah ya dolalah sesat NU pasani kamu pas kun milik mereka surga sapenye malah bersih kocak kelakuan kafir magawat anggul kafir padahal ning hadis itu bukan hadis jelas man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a ahaduhuma sapa orang sing ngucak kateriatan hereng kafir orang gani ke bahasa kafir gini ka bakal abali ka salah setengah bisa abali ka orang sing ngucak mun orang sing tuduh kafir tak kafir. Ya perkara gula ban panjenengan banding ngak makan ngak gelak guru menyanyikan lagu Indonesia Raya seluruh muslimat dimohon berdiri ya apa dia cetak Arab aja tojo ada dua jeri ini dah mana ngak nyanyi ya lalu ton guru wah ning sini ke tak sini kak ada sini kak ya ada pemagi wat cebrang kada gini kesike kerindu ya ampun bismillah ini kenapa nyanyi Indonesia Raya karena NU nih mulai lamban-lamba pacet andi stong prinsip kenapa NKRI itu adalah harga mati negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati menggandapun Maimun Zubair NU ini tak mungkin melepaskan diri dari Indonesia tak mungkin becik ke negara Indonesia sistem yang ada di Indonesia kak dintu NU mendukung makanya kocak PBNU pengurus besar Nahdlatul Ulama dabun Maimun Zubair PBNU P Pancasila B Bhinneka Tunggal Ika N NKRI U Undang-Undang Dasar Republik Indonesia jadi
Indonesia apa nikah, mari kita dukung. Tore, ingat mangken nikah, bismillah. Kula ban sambian ja atau karang, saya rak besi detik terdetik pemimpin saya adil. Amin. Jalan nomor setong, jalan nomor dua, siapa baik, jangan bingung. Sambian nomor nomor tong, bismillah. Nomor dua, bismillah. Malar muka terdetik pemimpin saya adil. Amin. Leres dah bunanya igi buru, mon beda apa pakun tetangga. Nah, bener igi. Mon bi gula turai patah cuma, sambian mon kepatian, tak kira Pak Jokowi ben Prabowo sentar. Bener? Pon, sini kapon gi? Pon sih, gagak. Sambian, lebur kok kebinian. Jangan bongal kebinian aja. Binian ini paling banyak ning Indonesia, bon negara ini paling banyak binian. Mon bagus binian, negara bukan bagus. Mon coba sini binian paling ronto magi negara jalan pun. Abah, iki na buntan. Abah magi NU re siapa sih ngodi? Yang musliminan, jak muslimatan. Di ma beda musliminan telaan di acara yang GBK di biarin tu. Ada. Duma tele pasragam na zeroin tarbe ro karo. Jamon beda fotoan Cardano binata entar. Coba sampean ni, kerja seragam berbebiki. Dekik lah salen nak. Apa? Eki asalen. Lagi Eki IHM apotek. Sampean deka muslimat. Zia. Ah norok ki fatayat boleh. Pokon setong orang tetireng ketelok. Saya kan pun muslimah kan? Termasuk surga ke. Engke. Pokon sini kayaknya janjiannya. Ni roda pun Imam Syafi'i gurunya. Sambian masuk surga bah ada bu sini kan. Lana ikhwanun yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa kada ma'ana. Cak maduran sini kayaknya. Cak besarok biar mon tak tahu kulaku. Engke ampun tak kok tepak minta tolong tepak minta tokol sampean. Sini kan. Ya Allah, abdi nandi teretan ya Allah. Apa jeng benaptina, apa asa benaptina, kakolom benaptina, dengan NU benaptina. Kak dimma ya Allah. Tak milo kun beun si masuk. Duh tak langkong ya Allah kin terus teretan dunia akhirat. Kala. Korki beda iman ning lematen tuli kala pemasok. Ni kedebun Imam Syafi'i. Makan janjian ya. Gule sekut ngiseh, jala bolam ya. Sari gula ku manum. Giba dur nyulotur ya. Sing aja dur nyulotur. Babat, mau busi, coba ada. Dikira-kira ngisik nemu muslimatan gitu. Muslimat NU. Allah ya Rabb. Gini. Nikah dari saking belas Allah. Di saking belas Allah. Pon, itu 3 penyakit mangken nikah. Mun terus selamat pak mata pak aba, pak mata pak sekitar. Nikah mangken nikah jak ngalle dari telok sot. Dabun Gus Rahim Malang, telok sot. Napa sot? Telok sot, ya sot rola. Sot. Tong salat. 2 salawat. Telok sedekah. Nikah dabun Gus Rahim. Dan ring belengan, yoba salat, salawat, sedekah. Salat, salawat, sedekah. Biar yang jumpa yoba boleh. Salat, salawat, salabat. Makan nengki. Kan sedekah kan salabat kan. Berempat salabat dah kan ikut. Lagi. Ki, salat, salawat, sedekah. Salat, salawat, salabat. Apalagi jadinya dekatnya. Ditanya hakim kan, dari mau lain muslimatan kiburu, salat, salawat, salabat. Lekas awal menir. Duh, jak berirap Arab jak. Pelengen lah. Kamu mikir saja larang sabarang pikiran. Mohon ini kah? Salat. Mun andi masalah sambian jak burle ngebele ka orang. Apa boleh bahat curhat. Sekecek curhat. Mbian mun lebur ngebelean ka orang lain, benih justru akan mendapatkan jalan keluar, tapi justru akan mendapatkan masalah baru. Selesai dah mah curhat ke Allah. Lebat apa? Lebat salat. Wasta'inu bis sabri. Bila sitor matur ke Allah, waktu sujud. Oleh ngaku tak madura kereta kaki.
monip ikir gato betal ja bajang mencarok tak apa kerta kakin mator Allah mator jadus todus mun gaureng udah mata todus kalau jadus todus mator akin apa derem aja Jepon Syafi'i Antonio ahli ekonomi kenapa kita gagal karena kemauan kita kadang-kadang tidak kita ketahui sendiri apa kok saya benta aja apa sih beliin aja tidak temu apa saya benta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beda kesokan ning. Ingki. Pon apa? Tak ning gelopain apa ingki. Apa saya beriin. Udah tak tahu. Begini muntan. Ingki. Salat saya ingat le. Coba kalau pai ingat alat salat sunnah, ingat panjenengan makailah tak ditekankan salat sunnah, pola mi panjenengan beda kesempatan salat tahajud bismillah. Salat duha bismillah, ingat salat tasbih, mun tak mampu sambian saben areh saben minggu, mun tak bisa saben minggu saben bulan, tak bisa saben bulan saben tahun, tak bisa saben tahun seumur hidup sekalian. Bah iji bu seumur hidup sekalian bae cokopon mare empon alhamdulillah inggi empon sekalian cokop. Ingat salat duha torebon jaring lah petotun ulama lah sini keduaan kan maksa gerubuk kan beda orang yang tidak kesukaan doa kenapa cangkolangi kuah sia mak lima wali ki kulakku Allahumma in kana rizki fis sama fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrujhu kan maksa beni maksa minta jaring ki pakon men Allah jaring le pakon ayo minta tikal pun torobon. Ingat sholat tahajud tak bisa sambian doaan Allahumma lakal hamdu wa kafi guru tak bisa samtur tahu sawat ruwat king jak kalau paen doa yang penting ayo kita panjatkan apa kade akin abek keluarga nak foto santre pahpuru ntar kasih lain bener pahpuru minta selamat minta teka hajat naan tertetiring mulja kapi amin teputran sambian tertetiring mulja kapi amin sema bunga sambian amin nalekan sobung omor sambian tetap irim-kirimin kejeran amin tersantren tertetiring mulja kapi amin iki sini kenyi penta ka Allah iki anapa mun tak penta niri paling-paling abalang ba-abaan nikah nalekan aba ampon sobung omor nak foto tak ingat kongang nikah sebab ingat zaman semakin nikah zaman budu ampun iki dia demai ingat zaman semakin nikah nalillah kurwa ikat magiru ning medsos beda guru sider jendereki cekel adalah sampai kantor dan gaji sampai lokanya cekel bahasa nikah guruna tadi etalon talaki ka murid selai guru ni nikah makin ke badan mun lambak ka magi bangal ka guru kata ada kan paling kata akuin mun lambak guru bener mun makin igelalas mangken ni ka magi guru nila salaki bada ada banyak ikama mangken sebada barokah malarat sebada derekah engkau si guru lambak ka abana kota guru mun ka potra bo Arya geni ngejin di meri tasalep di meri yo tak langkong sengak jak bida akhir gulanya kayak kiai pelengahan banika gula jak ring bani alumni pelengahan kayak gula kapi ni kiai nyai pelengahan gula guru masa nikah kiai gula dari kantor Nurul Jadid Python dari kamar jak nyai Nafi apa nikah dari kantor dari dukuan sedulur bani Ahmad Mahfud jadi pada nikah guru gula kapi nikah mangkana gula tak apa tiba ngantar gula tak tahu mantap bida aki kiai pokon sahabat boy pesantren ila tanggur gula ngocak sampai gula ben ring sepo lamba ben emba lamba mon beda pele cong ben guru kede akin guru nah cek kada akin pele nah senika sampai banyak le pele tahu ning jak gula le pele gara-gara apa nikah prinsip orang lamba prinsip apa gula prinsip emba mon beda le pele ben guru kada akin guru nah tempeng boleh. Apa yang tak ngaku boleh benih? Tekian boleh. Seneka.
Sambian ke nikah, pula nak guru kan nikah. Api tu akik nikah, api tu akik nikah. Pai patoka. Kiai nele ebe bisa pakai kapi. Ampun jak siapa nikah iki? Nah, gula lebur mau nabol kompol ngani kayaknya. Alhamdulillah, kon seragam boy sambian satu hati, termasuk surga kapi. Alhamdulillah, aduh senang ya. Ayo pada teh temur kita SMS ke masa selamat ke. Setia kita ada SMS cok dok remayu. Ada SMS ki, mangkan petang salang patoro, thank you. Okay. Nomor 2 solawat. Boleh matora. Solawat. Negak bulan di kesaksian. Habib Ahmad Al-Habsyi ada bu. Dari saking mantina solawat. Habib Syekh Adisa, ya hananaro. Rohatil atyaru tasyidiur. Yohanan aku, Habib Syekh Ababul Mustafa. Kasajan malaman lah oleh riwayat ijazah dari Tarim Hadramaut. Gula dari saking bantina solawat, cak baca anda jatah manjat, cak mantil. Sedikit kan, pada maghrib, pada sapu. Surah macam sini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Satu sekali jangan. Mana ini jangan. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Satu sekali jangan. Kini kecik mantini. Pas pada kesaksian Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Bana guys kak dinto jaipon mina bindi jad hajatan. Ban marin solat kun maca solawat Allahumma sholli ala Muhammad satu sekali. Sambil angan bangen katon badi yajun na Gusti Kanjeng Nabi. Pamari siapa nikah payak kak tananga. Pon apa sik katucup. Pahmator, ya Allah abdi na teroka dinto, abdi na bangun na pesantren tak lata. Tekak aja. Satu ni. Tak sampai 1000 je. Sambian mau diberi 1000 10.000 abu. Beri 100. Pon 100 king pon 100 ki aroma sabit kelu. Sera kelu jadi je. Pada ban 1000 ikhlas atau 1000 tak ikhlas roh. Bangun tak, awan 1000 saya ikhlas. Imun 1000 tak ikhlas kain pintu bendem. Tujak 1000 tak ikhlas. Kira muntan. Solawat. Angkana, ireng, kula bermanjenengan. Enggak mungkin apa punya mau solawat iki. Oh boleh mangken innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mun saja musibah mangken masyaallah. Marengis tinggi. Aduh, ampone gula mikir, dia udah main Indonesia mak pah musibah mono. Terima selamat nyi. Matur ni kaki tak ada napa terus. Engkinya, gula mikir lagi. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Padang kerosakan ning edarat, padang kerosakan ning etase gara-gara kelakuan manusia. Rujak kuno mungkin letak pati bedep. Kes keni sekoni. Bego. Rata bah, bener. Kena jaki ni kamu nak menyarat tabon. Begon. Aduh, jangan gula. Ari mun nakundu batur ni. Kudu ambian itu merenung kikir. Kudu boto je rajul. Aku hari mun bagundu lobar make truk telokan de candu. Gara-gara nama ini. Ambian coba gadajah pantai utara mulai dari anu kuruat di Basiang tror kaborok makin lebih banyak barung-barung bangun taman-taman le bangun main biliar ampun bangun makin kujok posak makin ada rumah tak asyik lengan tak tempo teguk laku alompak pas bodoh anu ni bodoh sampan bodoh perahu apa janganlah kapal jodoh pantai jodoh gula bodoh bacik tulisan cek tak lebur gula bodoh tulisan sini kak kamar janda apa mati tulis katari jangan gula iki terus makin dari berentak terus ke borok lah banyak pun lengan tangi buk tempu kampun karuan saya ngami koman saya hanya mau ombak wah cermet lobar wassalam. Aduh innalillah toreh tergi selamat lagi seterakhir sedekah salabat ya pisi anawa mak dalam kolom ingat nikah sambian mun beda kolom ada jamiaan anapa sokoren alate napa alate sedekah anapa nyi
karena mun badereng pelengaan cerek jak kiri jak robang lo kerua asli manusia. Asli manusia misalkan toh manusia gak dinto icipta ban Allah mulai lambat kapi cerai wakalan insanu qatura cerai kapi mangkana baji mun lahir ibu mun lahir baji di kibura lahir ni sedikit ipantang bakun kenapa dalilun alal hirsil murakkabi fil hayy setong tanda cak baji nikah bakal menggenggam dunia beserta isinya kepono nok tiba kia kau orang lain cerek je berikit cerit tidak ibu kita ibu sini kah coba menakan lagi ini amain leker tanda kan lah nin ganda ni kan lah menurut teti mun sampai itu wa guru bakun guru ekocak syukun muta cerek seerok toro cerek seerok teti mun oleh na sedekah wani ka orang lebur sedekah ka saking oleh na perang mun serah perang benar betibi mian pernah nguti yakin andi bese kapik nening tas katakan sejuta kapik ne gini bon apa ki kau deh bisa mbak kapik nah kari sejuta jat meriu padahal gini kan lantana lul birrah hatta tunfiku mimma tuhibbun sambian tak kira oleh surga mun tak gala sambian panikah asadaka apa sih ke eman sih ke lebur sambian sejuta ni mana sambian kiwa kapi mbian andi emas kantonan ini sini ke kerupuk mana bentar sini kan pak bodi pembangunan masjid di pesantren mereka kalah kapi kentok ke anyi tadi tu nyi mak cermat kaki muslim gula ban muslimatan ni singgung melolo sangko tak bisa ngeragu lah nikah bagi kapi pun sobong gulanya tadi nampak makan gula pun sambian bisa senikah gula yakin bagi seminggu tak kita tedung gula iya leres kok gula oning apa setahun jung adaan ulah setahun jung adaan pese kare betong atau serial lingi Madinah mentanya Mekah kare Madinah konti yakin pada remem ni bagi orang kafir dengan lah mulai orang teluar jangan gula pola lagi orang teluar begula yuk bismillah bagi begula haram dah baga hotel gula ngalengan apa iya pada coba kau pak anjir pada benda mana apa lagi aku kan kau mana tu ya dah bah hotel gue ngalengan ada apa ngalengan bini gue nelpon bina bigi pada kari nobangan yang biaki laban aduh di mak oleh saya oleh putih kata bagi kami yer-yeran nginjam atau dus nginjam atau dus air cerita tareng beda mau kimin ntar beda rengat telong karena pak abri jajan abri anu pak abri oba ibi tong menggula tareng abeli ni abu du satos boleh bulu ngatur bulu akhirnya bulu mikir lu sedih sekalian lagi majorak nyaman mancing gitu tong ngatur le bulu ngatur dina ni mabong teman mas tajam alhamdulillah bagi begula kapi tu ki bodoh anu guru saya minta guru sabilillah beri satu wat megawat guru sabilillah leng jelang saya tol lo padahal kan tak kotol lo nye keng tanangi beri iya lo sabilillah sini ki coba gula pernah nakuk atau pak tanang gula ni orang usil mana ongun ni takut bang tarik sama kita ni tapi bagi pun gula bagi tu tak ada ni tak ada bang gula jawab pangeran itu tora tajuk gula bang datang hari ni alhamdulillah ada bak keban sampai ada bak ke bandara ada apa tanwari tandi bersih sekali ongku ngaramun ya arep cedek
gunung ke gula mari boarding pass mari mari yator kapi tas masuk pas perwakilan ada mu bahadi sih gue tekuk panjenengan nang gula dalam makosong macam akhirnya gula anap kapi krisi bahasa babak anur babak Los Angeles anap mohon bah bedet tas deki lebih rada ke Jakarta saya rasa majerna ya bentak wi gula kareng orang engki mau nyambi orang minta nyambi ya dia macam nikah ke ikut teku ikut sih jangan enja jangan lagi pepet berdegi jangan jadi ternyata kulit tak tolong ke sambian sambian mun kira na sedekah kun ngarep balesan haram cotoknya cocok lanye bila lah sedekah lejak kira mikir balesan jak aja dia ada apa mun tak bersabar ngalengaan dadi leres dan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu apa mau nengak anu mak bisa tengki masyaallah Zainul Hasan pondok pesantren Zainul Hasan Ginggung gula barapan yunjang pengajian milad hari ulang tahun sholawat al khair wal barakah kento salah satu pengazunah Ginggung ada bu sini enggak ika Anton ika pengesepo bersi wali ben malam mirabu Kanjeng Nabi mah bisa can gula jok gula tempat absaab menurut kayaknya tempat absaab menurut cok dulu taning nyambungnya ternyata kiai ini ada bu sini kayaknya ada bu sini kak keng kiai wani kabur leburna wah sarang nyai pacet lah janjian ke sepo banyak sepo tak tomannya ben obeng ning itu lemon ki berde ibe ki orang setong bektok sepahe pangki kiai tukang posa kiloku harapai anape apa nape Kanjeng Nabi tak rabu mah nape salan budak alah kapi lah anu kiai mari tukang pas ada bu kenyai tika nyimpen bese aduh engki coba dah oleh rezeki malam geng kemalaman abdina tela kerupai sabrina bagi deng ambui bagi kau orang cok pensimpanan ni ko malam pas tak rabu boleh berarti bahan saya tak tahu rabu ya banyak lu sempen banyak ni budi betebak kira ngawam bang ngocak torot ma kita amin pe kok apa sih kebelanjak laku Allah aduh ini jadi boleh jawab nih nggak wajib oh ada obang lebar saren sebelum saren lah ibu kau udah ngapain itu lihat tadi nama jangan oh tambah sambian mah mikir iya kiai takut pada tamu ya boleh menengko apa Allah ya Allah tuh yang gula anu nih enggak sambung mak bisa jenis jangan gula mak bisa jadi Kanjeng Nabi sini kejut ning Abqariyah Muhammad boleh kitabnya mana Abqariyah Muhammad min Nabi belanja karen belanja mungkin beda obeng tak kuper mun tak kele sobung setuju insyaallah panjenengan emot dimin dan gula saya cerita beda orang gara-gara pelian kuburan yele laingan pas beda kuburan lelaju lah umur sekemi tahun sanlai pun berarti tak ingat aja lah umur sekemi tahun ternyata san pon guru iya no ikale ternyata saya umur sekemi tahun panikah kain kafan nih ki anyar orang ini ki retin isi yom bon putra bon kompo ya ulang ki retin ampun yalle ke kuburan saya anyar usut punya usut ternyata ibu wanita lambek kelakon dari benar nak jual ternyata tapi rekomanya benih titik tak kok bah jual ternyata kapi laku nih lopot rek koma reki koma
Beni titik. Oh berarti munro teh kakak nolak jual tarnya ikut. Beni, ini kak jual tarnya. Keng sini kejantarnya anyi. Tarnyaan ni kemun tak baju. Bade saya tak baju, tak efek tak paleman, paringaki ka orang. Nah, ya tapi gini kak, muktadul halnya sesuai ben kebedak negeri ya. Gini kak tarnya, mon berasnya. Biar jual di pasar pelengahan, jadi jual beras banyak ruah. Kun baju ning sesak, pai bagi kapi. Ya wasalah. Ya intinya sini, karena intinya cerek. Ingat panika, kolom-kolom ingat panika, beda jajan pendut, inggi, beda nasi deer, tada neng. Cakik dua makir itu, encan mantan, mada apa nah? Ini mah kita cocok. Encan mantan, mada apa nah? Biasa non mantan benar sih. Tauli. Mas ini enggak? Samian jak pungam buaki gula bolan sakut, makin takut menjadi. Boleh gini bini gula tanya ada orang mas sebentar kamu jadi ingatkan aku nih beri ingatkan di mana pasti beri apa tanya manggan jak bunga buagi pada nembiang guru mohon beda sejaraan hajian lagi dan celake mayu le pamare kok le kamare iya kok mendak lagona mayu bah lima sekali tapi bah 6 sekali pamari sejarah bah ngocak cere sing akan nasi ini mi temu cek beri nasi dia hari si makan duan dia nyapot reng lahir nyambi beras hai teng mulai hai teng ini madem ambui gara-gara lan ora ingat nikah pas dadi kelakuan tak sae contoh hari haram dinyi mari iki bodo no kuat mana kuat pas sampean mau cak tuh dering mati re dadi malaikat atur kuat berarti tak oleh nyi mon kun sini ka oleh sini ka bodo no mari dikit bodo no kuat amonnya bah ngocak biasana biasana coba ngocak mati re beda dang boleh lagi beda dang guru boleh lagi gue lagi buru konjangan ke Malaysia yonceng kedutaan kerjasama ben ikma ning Damansara pengajian pak telo tempat bening masjid al-ukhuwah masjid dari Malaysia sing ini akidah dari majuran sekali dari Indonesia pak tepak kering melaju kape ada bah nggak bahasa upin-ipin kok saya ajar mulai gulak kunyi haram nih kak ajar mulai gulakku lemah gule dipersilakan untuk mengisi pengajian di masjid al-ukhuwah can gule siapa ini audiennya pendengarnya siapa audiennya ini tidak ada orang Indonesia orang Melayu semua loh saya mau ngomong apa ya bahasa Melayu lah belajar aduh boleh digulakku boleh nyi aja nih tuan puan pakcik makcik cikgu abari upin ipin ayo selebur gula yang saya hormati Karos ada hari Karos upin deh jangan gula haram baca gula waduh aku waduh oke waduh boleh bahasa gula anu serono aduh nak serono rekan bahasa coba pun dina serono padi sebab seneng eko aduh engke acor gula ini mulai kulakun ini hotelnya di hotel Binaga nak mana ini apa nyama aduh acor nih mun bosan apa boring ya Allah mak malah rada iya magereng tar konjangan jan gul haram keburu sih mone bang bon
Ni Malaysia ni dong-dong je punya. Kula ngocak ke Pak Hamid meninggal ketua Pak Hamid. Aduh, mau ni jompo berdering mati ni Pak Hamid kan gula. Pak ngocak Pak Hamid, benar ni berdering mati mun sedikit komunikan tu ko. Tu apa salah? Hingga LCC ko. Ojo, ko jawabnya mau dong-dong. Wah, apa ni Pak Hamid? Dong-dong. Po, berdering mati mun ning dinari kan. Mun ni jompo jan gula. Teti jak lebur dek nan deun Pak Temas Tiaki benih. Tambian berdering mati bandiin. Ya. Tambian berdanya ki. Lecak yu. Lecak lemes kok tuh banyak saya cek jiyui kok ya Allah mak berdering mati ngajak korek pari hambuiram cek rasa gelu sering kan ngocak biasanya pada mana ada ya teres tuh labun mana rela kok benunyok keke maleng tuh nalpe lai tuh manton saya nalpe ru kadang napa sih gangan barengan sambian salah padan mimpi tak ning detandai ning kitab Takwilul Ahlam karang nek Ibnu Sirin coba tak kerja gula mun bada orang mimpeh abojeng abengkang ning Masjidil Haram temu abengkang ega mimpeh ban sambian bada orang atau apa pemimpin abengkang mun candring Madura coba cak bengkang tapi ternyata ning kitab Takwilul Ahlam ni kamu ning mimpin abengkang bada dalam masjid berarti raja'aka yaumi waladatsu ummuhu kini kelek molek na paduan baji ki buru keluar dari kangkang dari sepo binin dak tusan sekali kecuali mun sambian mimpi abang kami basa-basa orang nika berarti bada aib sifat deng orang kalau mimpi baji cekir ya cekir antara lakoh atau temu ban olar lah mulai tak kira sukses saja lah ada lah beda olar ima sukses kita mangkat jangan mulai demikian yang bisa saya sampaikan adalah pergi ceklah kena derajat manfaat derajat barokah ajunan dertai paring neseta kecuali keng nyango iman ban Islam derta seda kecuali beda jaminan masuk surga ban ajunan sedaja topoton ajunan trisantren ajunan bagi sepo ajunan terteti orang bunga seneng ning itunya bunga seneng akhirat sekat ditoh pemator subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.